شەک باش تەماشەوانên هێژا خەلەکێکێرە dibin navnîşana pend û wate ev xeleka heştayê ji vê pirtûka xwe ez ê bixwînim. Xwe 3400 pend tê de ne ser xeleka ez ê wan bêjim. Bêhêvî û gohûn Sûdakê jê bigirin. Kurd dibêjin bera serî hebin rim pirin. Yani bila serî hebin rim pirin. Ev li ser nirx û sûda jiyanê ye. Yani bira mirov hebin, mirov insan hebin, rim çek seleh pirin. Tikarê wan bîne, tikarê wan çêke. Lê mirov tinebin tê çi bike ji rimma. Nimûne wek anha mêvanê min temaşevanê min ji hindirê Efrînê dipeyivî min got hebûna wan gelkî girîng e. Gava hebûn hebe, yani li Efrînê millet hebe, maf piştî hebûnê yî. Lê hebûn tinebe wekî mafa bixwaze, divê hebûn hebe. Ya din Kurd dibêjin bibe êmê şêra û xwe di pişt daran de ve neşêre. Yan ev li ser mêraniyê dibêje. Divê bila te here. Çi bi serê te bê bila bê lê netirsonek be. Ev tenê karim bêjim. Got ev ya dozeke ji mirova got netirsonek bin. Ya din Kurd dibêjin bavê gelekî qenc rahiştina navî wî giran e. Bavê gelekî qenc rahiştina navî wî giran e. Belê wergo piştî bav dire gelekî qenc be kurên wî zarokên wî çi ket çi law heger riya wî nemeşînin newek wî bin her carê wê xelk di bîra wan bîne wê bi heyfa bavê we îja divê gelek xwe kontrol bikin gelek çavê wan li wan bê gogê navê bavê xwe xera nekin ber avêtî nekin. Ya din Kurd dibêjin bar himil bar xwar bû gerek heval hebe rast bike. Demek ev li ser sûde û qîmeta hevala ye. Hevalên mero, hevalên rast, hevalê ji dil ne êb ziman. Ji ber got barê te xwar bû yan problemek ji te çêbû, xwedênek musîbak çêbû, hevalî te hene berpalî te rabin. Em berpalî te rabin yani piştgirtiya te bikin di vî hawî de. Ya din Kurd dibêjin baranê çi bike ji kevir wek pirsekê ye. Baranê çi bike ji kevir şîretê çi bike ji dînê bigir. Ji dînê bigir. Baran çi qasî kevir xe kevir geş nabe. û şîretê jî çi qasî til dîna bike naxin serê. Xwe karin ser ê dîn jî bêjin evana li ser tiştê bê sûdeyî yani gerek tineke em ê bêjin ne tenê ê dîn ê xwe dibîne keko şîret a lênek û mer çêbûye û wer çêbûye çi qas kesnî hene yani salê xwe ji me re biçûktirin û mejiyê wan jî ne gelkî çi qasî şîret a li wan bike bi a xwe dikin. Hew bes şîret a li wan bike. Yani çima tu xwe diwestîne nas şîret a li wan nakin bera wek xwe be. Jêr bêj her bijî ji ber got em ji gotina her bijî hez dikin. Belê ya din Kurd dibêjin bavê mêran mêrin. Bavên mêran mêrin. Yani kurê te hebin mêr bin ew mêranî ji te re ye jî nav ji te re ye. Ji ber got tiştê Kurd dikin yan em ana fêya ser Kurayê ser niyere yani. Kurd dikin li bav ve dikere. Başî bê xerabî bê li bav ve dikere. Fe gavagê zarokê yekî mêr bin wê bêjin bavê wan jî mêrin. Mana ana gund dibêjin filan kes lawê camêra yî ya filan kesê canike qîza camêra yî. Ya din Kurd dibêjin bazdan ya hespê ye pesin ya suwar e. Hesp dibeze lê suwar pesnê xwe dide û millet pesnê suwar didin. Nabêjin got gineş vê hespê ba suwar nikarî bû tiştek kiriba ji ber got hesp ne xurt be hesp ne xurt be ne beza be suwar nikare tiştekî bike. Lê ev e wek got Kurd dibêjin hinek dikin û hinek dixwin. Em karin ser vêya bêjin. Yani westiyan teab a hinka ye û sûde û fêde ji hin kar dirin.
Yadin Kurd bêjin ber agirê nemerda rûnenê. Ber agirê nemerda rûnenê. Agirê nemerda kesên ê nemerd wê ne çafire bijî, wê ne baş bijî, wê timî bîne ber bêvila te ge ev tişt bi te re kiriye. Ji ber vî hawî li ber yanî xwe bi kesên nemerd re yani pişta xwe bam girê nedin. Ev pem dibûn û dibêjin ha bûn. Yani ev ne gotinê min, gotinê bav û kalê min û êwe ne. Ya din Kurd dibêjin ber defa her kesî xwe hil nede. Yani ber defa her kesî xwe nehejîne. Yani ne sivik be. û ne her kes hêjayî xwe li ber defa wî hil de. Yani bihejîne. Yani semayê bike. Divê ku sînora me re ji xwerdîne. Mirov sînora ji xwerdîne. Ya din Kurd dibêjin bila li nav milletê xwe parsek bim û ne li nav milletê biyan mîrek bim. Dîsa Kurd dibêjin bila li nav milletê xwe parsek bim û ne li nav milletê biyan mîrek bin. Ez veya gelekî ez numune xwe dibînim, xwe ez ji malbatek rewşa aborî diravî malbatek belengazin, yani malbatek feqîrin, mala xwe dê ava. Lê ez parêzer bûm, muhamî bûm, li welatê xwe gavage ez di meşiyan birê diketim, yani min nas kir dewsa nigê min ku ye. Wilo mereb giranbûna xwe hest dibû hisiya. Çend sal ez ji derve me azadî bêtir e, demokratî bêtir ji xwe em nikarin demokratiya Ewropa û a welatê xwe bikin weka Ewropa tiştî din e, xelk bi xwe westiyan e. Mala wan ava yani dewletê wan rêzgirtîne muhteremin lê wek mirov ez bi wê giranbûna di welat de ez hez dibûm, ez li vir hest nabim. Tevî mafê min li vir bêtir bûn ji mafê me êgo li welatê me û mafê me çi li welatê me hebû. Lê rewş ev e. Ya din Kurd dibêjin bila dilê te geş be, bila nanê te reş be. Yani dilê te xweş be, tu ne xemgîn be, rewşa mala te baş be, tu bi kêf be û bera tu belengaz be. Nanê te reş be, êk nanî reş be, çi nanê ceh wan be berê hûn zanin min xwe canê nanê ceh min nedîtî negiha min ser, lê nanê ceh digotin hebû ew ji ber belengaziyê, ji ber feqîriyê ji xwe ew nan hebû. Îja dibêjin ez dibêjim ew nanê reş xwe nanê ceh e. Yani bila nanê te nexweş be, bera rewşa te ne baş be a aborî, a diravî, a malî, lê bera dilê te xweş be, bera dilê te cî de be, bera tu bi kêf be, ew a girîng e. Ya din dibêjin xwe min li vir danî bera wek devera me em dibên em nabên bila em dibên bera. Kurd dibêjin bera serî saxî be, bera qûn tazî be. Bera serî saxî be, yani bera jiyan hebe, mirov sax be, bila qûn tazî be, yani bera pantolonê wî, derpiyê wê bila qetiyayî be. Yemek divê bera ew jî nêzîkî adin e, bera tu belengaz be, bera tu feqîr be, lê bera mirov hebe, sax be. Ya din Kurd dibêjin berê di pêxîla xwe de biger. Pêxîl ev gotinek ez dibêm bêtirî xelkê nas dikin, divê berê di pêxîla xwe de biger. Demek te tiştek wenda kir pêşî li mala xwe biger. Ne her cem mala hemxakê xwe, cîranê xwe bê tiştê me nelce weyna li mala xwe biger. Problemek hebe pêşî ji xwe, ji hindirê xwe. Nas bik belkî problem a teyî ne kesî ji te çêkiriye. Ya din Kurd dibêjin bê heval bi rê nekevin. Bê heval bi rê nekevin ev şîretek gelekî baş e, ji ber ku rê em nizanin tu bi rêyekê ket çi wê bê pêşiya te. Tu peya be, tu siwar be, tu nizan wê çi bê pêşiya te, ji bo wilo divê hevalkî te hebe girê pirsgirêkek, problemek bi ter çêbû yek hebe li pişt te yan alîkariyê bi ter bike. Ya din Kurd dibêjin berî baranê baye, berî mirinê taye. Demek ew rastî jî ji xwe baran berî wê batê ev pêşgotinê tiştan e. Yani her tişt pêşgotinê wê hene, muqedîmatê wê hene. Baran ba berî wê tê. Em nare nas ku wê baran bê.
ومرنجي تا وناسكن تا چیه ایگ ناسنا که تا حمایه او گرما قال لك خورت اگو بسريه كيتيت كذا بري مرنه به يعني تشت مقدمات وي هنا بيش قوتنين وي هنا يادن كرد بيجن باري جران بارا كراي باري جران بارا كراي يبرقو كرد بيجن خورت ونزانه قالك جارات جيل سرمروفاتين السرمروفي نزان شخو كرد اي قادن جي دبيجن دبي باري زانا لپشتان زانا باري زانا لپشتان زانا چما دبي باري جران يه كراي ديمك او يه زانه کار باري خو پروبلم خو تشتي خو تخ سكرا او يه نزان يادن كرد بيجن برا مرو يعني مروف يعني مرو ام برا مرو بي تخت بي لي برا مرو بي بخت نبي بي تخت ديمك دبي برا منصبيت التنبي برا تنميرك بي برا تنزنجين بي برا تنجيه بلند بي لي جرينجو تنبي بخت بي بخت تهب بخت الفرجي ضمير بخت بطرنكا كرديتين بخت ضمير وبخت شنسشي تيتنك دبيجن والله بختي متن يعني شنسي متن لي دفرد الضمير هاتي جرينج دبي مروف خدي ضمير بي يادن كرد بيجن بزنيك كلك تمي اي تشلكن چما بزنا كلك جبرغو نكاره بچيره وك حوالين خو دور كبو بچير جبرغو كلك يعني نكاره ماشي جبرغي هاي تمي برچيه تمي چاوي لنانل جهيه تشتيولوي هذا امكارن قبل سر دوار بيجن تكاره السر مروفا جي بيجي يعني ام بيجن وقاوا كرد بيجن دستي تعبي سرزقي تيري مروفك نكار بكار بك وبلنغاز بفقير به الولات ما نل اوروبا البرغو اوروبا جي اي كارناك حكومه بشغرتي اي دغري او مروف ويتمي تشافي نتشاري وتشافي الخلقيه يعني تشتي تنبل يادن كرد بيجن بيقيك لآفي سوار نيه يعني بين كلك سفينه كردي بيوي لآفي سوار نيه جبرغو تيتيك بن آفي افچت بيجن يعني دبيك قواقع تكاركي بك دبيك آلاف انتهبن آلاف ادوات ته بري تبكاركي رابط تخانيكي آوا بك دبيك آلاف انتهبن تخوندنكي بك دبيك تخوا باش آمده جير بك وباش برتوكي وي تبخوينكو كتب سركبه يادن كرد بيجن بوك دا بطوطوكي وطوطوك لتحتي خست شكنانت يعني ديما ذرو افيا مروبك نزانه ونرخات شتان نزانه بوكا خدا بطوطوك يعني زرنا ايجو دنگ دردخن يعني وك امبيجن بينرخ بقيمته بنرخ دا بتشكي بينرخ او تشتي بينرخ شي شكنانت ديمك افيا قلكي نزانه ونرخ وقيمتها تشتا نزانه يادن كرد بيجن بتليا كل ده ناميزه كرد بيجن بتليا كل ده ناميزه يعني يكادن جي هي دبيجن ميزات درمانه قوت فريا عزمانه يعني هنجي شافتنجي وهنجي خير نخوازه بتليا كل ده ناميزه ام بيجن مرسلاب تليا كل دناميزه شخو بري قاواقي تلي نك درك بريندبو صارو كارد قوتن برا بيد بميزن وقت دهات كواندن او برين يعني وقت درمانك يبو جبر في هاوي يا قاوات بي فلانكس بتليا كل دناميزه فلانكس قلكي شافتنجي نباشي خير نخوازه اف فيرنكي يادن كرد بيجن برشي نان دخودة دبينة برشي نان دخودة دبينة جبرقو يك قواق محروم بشتشتكي تميوي تشتي دبينة بريجي مج تماشوانا وجميواني خود برسيه قالو هون ايش دربا ولات وتجاري خون ديتيه قو هون لوي دولتا قو هون لينه دبينا خونا محمو قم خونات بيننشي
خونامل ولات از یک جوان چ خونه از دبینم از لگنده خود بینم یان از لگنده خو ابو جراده یان ل دربيسية از دبینم مخو ندیتن هنا از لألمانيا خونات ان ام جبرگو یک برچی ولاتی خوی ابنت تنی سر برچی بونا زکته یادن کرد بیجن دبی بوکه نو هاتی هيكي هسني دكه بوكي نو هاتي هيكي هسني دكه يعني نو هاتيه جمالا زاوي خو غزوري خو خسوا خو لي تشني مزن دكه تشني مزن ببورنا سر بيستي فيها يعني چه بمبرگل کی خود بینه خود کسر میانا مالی يعني وان بيجن قرقر جيتي يعني خو جوبات بينه ام اف كوتني الدبرامجي تي كوتن ولو خو قال كي بينه ونورمال جيت بفلانكس هيك هالسني دك يعني جريدر كت يعني قال لك خود بينجي يادم كرد بيجن بگوشتي بردرانا مرو تير ناخو بتشتي بتشوك خمجول نكن بقولوا اف بنش مرد بيجن بوشتي بردرانا مرو تير ناخو تشتي بتشوك خمجول نكن دماغ تي درباس نكن هذا برچيبونا يكي تير ناكه كاربين سرقلك تشتاجي تا دواري نتوي وسياسي رامياري مركاري بين سرقلك تشتا يادم كرد بيجن بكفركي خاني ناي قرتن بكفركي خاني ناي قرتن ديش كرد بيجن بقولك بوهار ناي لفر دبي بكفركي خاني ناي قرتن كفركي خاني ناي قرتن كالبيچكي خاني ناي قرتن دي مكتمي دويك ديسا مثلا آلاوائي وديسا دويك مرب دست هف بكري تاغو مرب كاربه گندكي آوا بكي مالكي باجاركي ولاتكي مرو نقلك دست بو دستي هفدو نكري مرا نكاري تشتكي بكي ابو پندا داوی سلاو ریس جواره چه کسی نویساندنه و جدوری که هون ما چوپینن و از بهیویمه اون پشکرد